Bizaza TV mu Rwanda, aho dusanga kuri YouTube channel, ukagenda ugashaka Bizaza TV ubundi ugakora subscribe, ugakora share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Nkwaye ikaze uri mu Rwanda, uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uri muri Uganda, Tanzania, Burundi ndetse na Kenya, namwe kandi muri Kota Masimbi imbahaye ikaze. Abasirikare bagera ku 8 bakatiwe urwo gupfa. Nitwa Eric Nshimiyimana nk'ibisanzwe. Abasirikare 8 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhanwa n'icyaha cyo kwica abasivile. Ni mu rubanza rwasomwe kuri uyu wa kabiri tariki 23 Kanama umwaka wa 2024, aho urukiko rw'igisirikare rwaba runashaga igoma muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abasirikare kandi uko ari 8 bashinjwa kwica abakoresheje imbunda abasivili 2 bari basanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto ubwo habaga umukwabo wa gisirikare mu cyumweru gishize. Radio Kapi kandi ikomeza ivuga ko aba bamotari 2 bishwe barashwe n'abasirikare mu masaha y'umugoroba mu gace ka Buhombo muri teritwari ya Nyiragongo, babahoye ko bari barindengije amasaha yagenewe gutwara moto. Abasirikare kandi bakatiwe urwo gupfa ni Première Classe Sindika Amwandemi na Sergeant Major Ngoyi Kabeya, Sergeant Major Numba Tishangu Frederic, Première Classe Chilonda Amwana Heritier, Première Classe Kabulo Babule Junior ndetse na Kopla Bayeni Ndomi na Kopolari Numa Kalombo ndetse na Deuxième Classe Numa Hakwimba Auguste. Aba bose kandi bashinjwa n'umugenzuzi wa gisirikare muri Goma Jembi Mondondo Michel, aho bashinjwa icyaha cy'ubwicanyi bakoze bagamije ubujura ndetse n'icyaha cyo gupfusha ubusa amasasu y'intambara. Iki gihano kandi icy'urupfu cyatanzwe nyuma y'uko societe civile ikorera mu gace ka Nyiragongo isabye ko hatanga ubutabera kuri ubu bwicanyi bwakorewe bariya basivile bagera kuri 2 bari bitwariye moto bari kwigendera. Umuryango mpuzamahanga wa societe civile muri Nyiragongo kandi uhagariwe na Thierry Gasisiro yagize ati uru rubanza rurangiye abasirikare 8 bahamijwe icyaha cyo kwica abaturage mu bihe by'amahoro. Kuri twe twanyuzwe n'igihano cyatanzwe kuko kije mu buryo bwo guhamya icyizere hagati y'abaturage n'ubuyobozi ndetse no guca umuco wo kudahana wakunze kugaragara burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Siri kandi Gasisiro yasabye ubugenzuzi bwa gisirikare kujya gukomeza kuburanisha imanza nk'izi mu rubanda mu ruhame kugira ngo abaturage babashe kuzikurikirana ndetse no kwirukirana cyangwa se bakagenzura ibihano bitandukanye bigenda bihabwa ababicanyi cyangwa se aba bakoze ibyaha bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku yandi makuru ari gucacira ku mbuga nkoranyambaga nuko General Nkubito yanenze umwanda ugaragara mu mujyi wa Rubavu. Umusirikare kandi wa FARDC yarashe amasasu menshi cyane ayerekeza mu Rwanda. Iyo nkuru twagize kubageza kuri Bizaza TV Rwanda, mwagenda mukayireba. Umugabo kandi yasanganye uduhanga 24 tw'abantu baba abayishe mu gihugu cya Uganda. Iyo nkuru nayo mwagenda mukayireba kuri Bizaza TV Rwanda. Naho mu mujyi wa Kigali imodoka yafashwe n'inkongi irakongoka. Iyo nkuru mwayisanga ku kinyamakuru Umusege akadomorwa. Naho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo nuko umukobwa w'imyaka 13 yarohamye mu cyuzi. Iyo nkuru nayo mwagenda mukayisoma ku kinyamakuru Umusege akadomorwa. Nitwa Eric Nshimiyimana nk'ibisanzwe, komeza ukore subscribe ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi. Kandi negoza nawe ubutaha.